Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam sanyata, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda live-in partner ko. Addan danda ni dua atawen, ti panagdin nami, ngem awan pay laeng anak mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Sanyata. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, itaman pa'y anay sarong ka dito'y paradaan, Sanyata. Apay nila kay Mau, ayam na. Ay, awan anti, napanaki-seminar. Isumo lagaya ba? Ay, wine. Madamag kuman. Anya day jay, anti? Nasurok sabot na makatawan yung agdidin na kiniwarin. Nga mawampay mo anak yaw. Ha? Asan mo kumatagidaksan day ta sa lunsod ka, ha? Saan matkit di, anti? Diyak mat amo, no apay nga gihingga ita katawan pay. Siguro, saan nga ita tinaytuding apanawen amaaddaan kami iti anak. Anyamot kang tipada tao. Apay ka di manan. Kasano, damagan dakit din. No apay nga awan pay laang ti anak mi kaniwarin. Idinto ang nabayag kami ngagdenden na. Hay, ti taong agpayso aya. Ang mga no ti ipagarup da kat jakpay kaya ti aganak. Saan dalaang mat nga mo? No kasano ti panagragot ko ama addaan iti anak? Kasta talaga ti daddo mga tao. Jay, saan da pampanunutan no makasair wenno saan da diti ibagada. Basta imbagada, nalpas. Warren, umanugot ako diti singasing mo. Singasing ko nga. Ama pantagpakita iti doktor. Sigurado ka akayat mo? Adabasit pa nagnervyos ko. Ngam, kayat kumat ama-amuan. No ada problema ka data. Tapay nga aging gaita kat awan pay anak ta. Sige. Ischedule mo nga rod ti ipapanta. Kumusta nga dyan na panan nyo, anak ko? Mayat mat nanang. Awan mat timbaga ti doktor a problema kada kami. Ay, kat nasaya at nga rod ano awan. Wan nanang. Ngam, ay, awan mat laangan. Magagaran kami una yun. Addan tulat ta, anak ko. Ta imbaga mat nga imbaga ti doktor nga awan parikot kada kayo adwa. Ngam kaanon tungay nanang. Kuma, addan iti kabiitan na panawan. Sanyata, apay nga tano padasam ti mapanagpailot. Ha? Amangan mo't no nababati matres mo, isa marigatan kang agsikog. Awan mat timbaga di doktor ang nagpakitaan mi kaniwarin. Awan kastay padasam amin na pamuspusan Anya ti ammom, amangan no agmilagro, kat maaddaan kayon to, iti anak. Sa bagay, padasan amin awagas Sige man nga rod. Kuyugan nak to nga rod amapan di taayan ti bagbagam amabali na pagpailutan. Oh, apay akas na tilang amwaren. Ada ka di parikot mo? Ay, Apay, ibagam na niya ti parikot. Saan mo abukodan? awan parikot ko. Kasla maupay akon. Anya ti pakaupayam? Amaadaan ta pa iti anak Manon na vitamins ti tinong tumarta. Ngam awan matlat ta. Saan ka kumamot amaawanan itinamnama, Waren? Anya ti amutang ay? Amangan no inton sumaruno alawas, wano bulan, kat adnan ton. Di akon kaya timang namnama. Nauma akon. Apay ko maamaupay, kat nabiit kayo pa'y matanagdan na. Adan to pa'y amamok nga agasawa, asa nga pulon at awanda nga agdandan na, sadan to laang naagdaan iti anak.
Isumati ko nakkan kwa na. Nga, jakman amo. Talagan sa ama upay. Naglakamot ton ang maupay no kasta. Manulaang matatawan nyo. Nakurang laang adwa atawan. Ay, amo matan. Magagaran ngamin una yan ni Warren ang maadaan kami iti anak. Warren, anya nga tanong mga punta iti ibilang tanga anak ta. Anya, kayat mo ti agaywan iti saan mo adara. O di, mangkita ta iti anak ti kabagyam, wano kabagyak ang mabalintang ampunan. Saan akas kalakana ti ibagbagam? Ado a papeles ti kasapulan nga isagana. Isu nga rod amang kita tan iti anak ti kabagyan ta. Diyay marigatan amang biyag kadagiti anak da. Ladingitak sa nyata. Ngamtyak kayat. No agaywanak man iti ubing. Ti kayat ko, ket nagtaod iti darakan lasag ko. Anya nga ta ti aramidag. Inaramid ko matamin ang apamuspusan nga maawan lata. Ay na, saan ngamin aday tati ururayan nyo Ad-adda maupay kayo no kasta. Relax ka kadila ang anak ko. Saan mo asagsagaan ti panagsikog mo? Mga numais-stress kan, iso asaan ka nga agsikog. Unay mo't ngaminan aya ti kastoy. Kasla saan ka mata na mapanagtrabaho? Nagikatak lang iti trabahok, anti. Tapno makainanak basit. Ay, kasta. Ay, kawan na. Ay, saus. Naskan nga aramidam amin awagas. Tapno may paayam iti anak ni Warren. Tapno di nakakatisukat. Ha? Ay, wang balasang kau. Narigatan. Amang numaklat kan tulangan, no adagaya man sa balay, ang nasikugan na. Ha? Sige, ante. Panawan kayo pa dito, Istor. Ay, uray siyak. Agawid ak mo ilaangan. Agkuyog tan. Sana balay, tamay-may sa laang magtipagnaan ta. Nagbayag kan? Kaday talaang matiin ka ginatang? Kasano? Naranak ni Auntie Linda. Kat, nagis-istorya kayo manan. Kapilitan Alangan mo't ajak pansinan jay tao kat nagsao. Ay na. Sobra mati pa nagsasao na. Puro negatibo amin. Kat talaga matakas dyanan. Iso nga ado ti kaaruba a makagura kan ko ana. Gapo iti dayjay nga ugali na. Huwag nga rod nalabas mo't no dadoma. Di na panunutan na makasair dagiti ibagbagana. Manipod nag-resign ka na iti trabaho. Manmanutan ngagkita. Wen nga rod, may kawa ak paikit din. Ang anyangay nga rod. Kat, kumusta mo di asawam? Saan ka di na ibagam idi ang maup-upay yun? Wen Tonya, kinapudno na. Likliklikan mi pagsaritan ti may papan iti anak. Kasta? Wen Tonya, manipod na ibagak kan kwa na nga agampon kami. Jakon madakdakamat kan kwa na ti may papan iti anak. Tama nga no ad-adalaang adumagsan ti riknana. Lakay! Lakay! Oh, apay. At a good news ko kan ka. Anya day ta. May sakan ton anaan-anay nga ama. Ha? Wan Warren. Ay, gap-gapok launang iti doktor. Agdadagsan akon. Kasta ka di. Oh, apay kasla saan kamat amaragsakan. Ha? Ay, saan man? Maragsakan sa nyata. Naklatak-laan ngamin. Iso ayak amo, no kasanoak nga agreak. Kamaudyanan na. Addan tinabayagan at tartarigagayan ta. Maaddan tan iti anak. Apa man ang makapagpasngayak.
Mabalintanton ti agkasar. Masikog ka, Sanyata? Ay na, nagsaya atay no addanton ti apo ko may. Wan tatang, nanang, nakaragrag sakak. Kunaklakit din, no jakon may payan iti anak ni Warren. Kahit salwa na mga raw ti bagim anak ka. Narigatang, sapay ka damom ti agsikaw. Wan tatang. Ay na, kasla magagaradak paikit din amang uba iti agbalin nga apo ko talakay. Excited ka launay mo. Bakit? Inaw da pay laeng. Dayta pa ng saklot mount ibagbagamat di taabak-baketa. Itaman pa'y anala daw ka nagawid, Warren. Agat arak ka? Pasensya kan. Sana ka nakapaggadgad ka dagiti kakadwak. Alang arudan. Ingkag sukatan. Tay nakmatan isagana ti pangrabyan ta. Sikalatan ti mangan. Sana ka mabisin. Ha? Inururay ka paymat? Sa ita, di nakadwaan amangan? Pasensya kan, Sanyata. Sige. Tao muna ako ni Tisilid. Kaya't konti agin na. Ada ka di parikot, Warren? Ha? Masansan nga na makita ka nakaad-ad dayo tinakaiturungan ti matang mo. Akas laman, ada na unaga pampanunutam. Awan mat. No, ada parikot mo. Ibagam ko makanyak. Duata amang sulbar. No, anyaman dayta. Awan, Sanyata. Sigurado ka? Saan ka kumamot nga gilimad kanyak? Awan ilimlimod ko kan ka, Sanyata. Anya nga dayta imatyo, tatang? Naatakar des nakaw. Napanagburas ti inayaw. Adumat nga may, iswan ang yaga ko na iti pangramanan yaw. Ay na, agyaman nak tatang. Makasidak matlangan iti kardis. Daw kisan daytan, iso nga ilutom taon, tasaan ang maikatiraman na. Hadamat din kamatis kan pitsay dita. Agyaman nak kadagito ay tatang. No babae ti agbalin nga anak ta, siyak to timang panagan. Ngam no lalaki, si Kanto. Ha? Kunak, no lalaki ti anak ta, si katimang panagan. Ay, una. Kaslasaan ka man nga excited ang maadanta iti anak. Saan mat Kasta ti madmadlaw ko kan ka. Nakatamtam na iti panakilangan mo kanyak. Kas kumaita, itayak pa'y ngagsasao, gamkasla awan laang kan ka. Pasensya kan, Sanyata. Nasakit lang namin ti ulok. Tsak amo kan kawarin. Sige, maturog tan. Masurunak ka ni Warren. Kaslasaan nga excited ang maadan kami iti anak. Ha? Apay manen. Basta. Kasta ti madmadlaw ko kuana. Ada pa jagon daway ang makita ka may-mayang. Ngam na agdamagak no apay. Awan matibagana. Kinasaritam ko maa itinalapat. Amangan mo't no da parikot na. Awan mat nga rud tibagana. Iso ang masurunak pa yan kan kuana. Ni Auntie Linda man ang timasambat ko. Nay! Naggapuam nga isan yata. Ay, ijay man ili, Auntie. Nay, madlaw na talaga na itatsan mo ah. Ay na, imbag ta nagsikugkan balasang kaw. Ha? Ay sos, no saan pa'y lang ata. Amangan no nagsapulan ni Waray diti sa bali as sinikugan na. Da kayumat, Auntie. Saan tong aramidan ni Warren dayta? Ay saan ka ngagsigsigura daw san yata. Adaw tinay matangak akasta. Kasladya ada di tadaya ni Simon. Idi na amuan na alupos magayam ti asawa na. Insinanan.
nagsapaw iti sa balay. Iswa nagasat ka pailaang, tanagsikog ka sanyata. Nabartag ka? Kuna mga do overtime mo? Anya nga day tala nga managawid. Pangawanan na kumasan yata. Ala, iedam dita sofa. Taynak mangala iti paglabar mo. Saan? Dito'y ka lang. Aday podnokon ka. Saan na nakabaulan di konsensyak? Anya ka di day ta nga ibagbagam mo rin. Oh, pagawanan na ko ba? Diyak ang gagaarati amin. Saan ka maawatan? Laulawagam. Adda na si kuya kasabali a babae. Anya? Pagawanan na. Nabarta ka kiti. Kadyak na sarkad ang tiriknak. Kad nailawan kami. Ngam isa patak. Naminsan laang anailawan kami. Naminsan man wano namin liniputan naklatawa rin. Isungarod at umawdawatak ita iti pamakawan kan ka. Tsaka mo rin. Nagsakit na ito'y ngay naramid mo. Kasla madudog ti puso. Nagsakit. Sorry. Amo ka sana mapunas ti balikas a sorry. Ti sa amarikrik na mita. Huston day ta pa nagsangsangit mo, anak ko. Payakas to'y tinapasamak nanang. Sanyata. Anya ti rumbang nga ramidak. Amok ngawan karbangak amang tagal ka ni Warren. Kaputasan kami aligal nga agasawa. Ay, ibagbaga naman kami kan kaidi nga agkasar kayon. Ngamsikabot ti mangitantantan. Adamot kit di pagsayaatan na saan kayo ang nagkasar. Nang runak at kasta tinapasamak. Nanang. Kat damagam iti dayjay awaren. No anya ti plano na ken ka. Ken iti babae anasikugan na. Amo ti Diyos asikatay ayatag sanyata. Tsaka mo rin. Sanyata, mamati ka kumait ibagbagag. Kat, anya ita ti planom kada kami tinasikugam. Kasaritak ni Winnie. Sustento laang ti maitid ko kadakwadang agina. Kat, kasanuno saan nga umanugot? Kasanuno ibaga na nga ikasar mo? Si kalaang ti kayat ko nga ikalay sa sanyata. Ala, ingka kasarita dayta na si Kugam. Kat no ibaga na nga itakder mo ti dayaw na. Itakder mo nga rod. Baybayan na kami nga gina. Kayat ni Winnie nga alangunan ni Warren ti dayaw na. Ngem siyak ti kayat ni Warren nga itungpal. Ita, jak ammo, no ituloy mi pay when no i-give up kon ni Warren. No laduma, kayat kon nga ipabusoy ni Warren, ngem adda paset ti pusok nga agkadkad. Tuy pagayam mo, sanyata. Agyaman pagayam sanyata iti daytoy apakasaritaam, saan anasayaat ti aramid ti boyfriend mo. Panagkunak ket nasaysayaat no ipabusoy mon iti nasikugan na. Ta iso ti rumbeng nga ituloy na. Gaputan og tultuloy ti ayan ayat yu adwa, sigurado metlaeng asaan anaan-anay ti ragsak mo. Gaputa dalakit nga rod kabingay mo, iti pamateg ken atensyon ti kaayan ayat mo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sanyata. Tampok dito'y programa tayo,
Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti met direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Randy Castro. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.